Motho dumela re ga sa ka thamalalo go tswa toropokgolo ga Borone ke bitsa kgomotsa go tukile wa ranolang ka puo ya diata ke Tshepiso Sekolo ha re tsena mo go tsone go atolosa ga moepo wa MMG Khwematau wa kopore le selefera ko toteng go solehetse go thama mebereko segolo bogolo mo banning ba kgaolo yang habe seo se boletswe ke mookamedi wa moepo o Re Weikwansha Bosheng ha le godisa tona wa lephata la pereko le selegae Re Pius Mokgware ka seemo sa moepo wa bone moepo wa Khwematau o simolodisitsweng ka 2012 ke moepo o hathogang mo mohameng wa meepo ebile o le motona mo meepong ya kopore mo Botswana Ntateng ya koketsego mo ditirelong tsa one go tlhalosiwa ha o ta hetela batho ba heta dikete mebereko go simolola monongwaga Russia a re jaaka ba simolotse go baakanyetsa go atolosa moepo o ba santse ba simolotse ditiro dingwe di akaretsa go aga manto a bonno go aga ditsela le go gokela metsi a bolela gore tare ngwaga ono o hela ba bo ba santse ba thapile batho ba ka tshwara 500 go boletswe ha keletso ya moepo o e le go oketsa babereki ba ba tswang mo kgaolong yang habe segolo jang bomme. With the expansion project, we'll hire more employees. So in 2025, because of we need to do some preparation. Ya ka re ta boratolosa moepo re tamega go oketsa babereki re santse re simolotse go baakanyetsa go atolosa moepo ditiro dingwe tse re santseng re di simolotse mo nakong ya gompieno di akaretsa go aga mato a bonno go aga ditsela le go gokela metsi jaanong go kgona tsone ditiro tse re a go fira batho ba ka tshwara 500 monongwaga. So let this work we need to employ some of the employees. By the end of 2025, we'll hire around 500 people. As of end of Q1 in 2025, March, we had 1,947. Mo bofelong jwa kgwedi ya Mopito monongwaga re ne re na le babereki ba le 1,947 mo madirelong a rona go akaretsa ba moepo le borra dikonteraka gareng ga bone ile ba tswa kwa re nnile le ba le 155 ba babereki le ba le 26 mo boeteledipeleng bontsi jwa batho ba ba direlang fa ba tswa kwa nte ga kgaolo eno mme re na le babereki ba feta 670 ba tswa mo kgaolong eno. 670 something people coming from the communities around us and coming from Ngamiland. Modulasetilo wa komiti ya balemi ya temoboswa Rentšhenje Mogapi o rotloeditse balemi go dirisa methale ya temo ya segompieno le gore ba sekaseke mmaraka go ka kgona go itse dijo tse di tlhokegang ka bontsi pele ga ba ka baya tema a re seo se ka ba thusa go dira dipoelo tse di bonalang. Re Mogapi o ne a bua ko phuthegong ya balemi ba kgaolo ya Bokone Bothaba kwa Tonota ke di bonyele kala ke kapego. Re Mogapi o tlhalositse fa go le botlhokwa gore balemi ba leme dijo tse di tlhokegang ka bokete mo mmarakeng gore ba kgone go itirela madi a go itshetsa a re balemi ba tshwanetse ba ikopanya ba bereka mmogo go dira temo ya maemo a kwa godimo go kgobokana hano re te go rutana methale e mesa ya temo re be re leke go hetola ditlhaloganyo tsa rona mo temong ye ne re lema bogologolo e re ha re ta mo temong re be re le mo seemong sa gore o sekasekile o bone se tota o yang go se lema se leng sone se ka go hang madi re tswe mo methaleng ya segologolo e ne re lema dijalo tsotlhe re tsaya gore ke gone ha o lemile o tshwanela wa kgetha dijalo tse bileng o tlhaloganya gore ha ke di lema ka letsatsi le ke dumalanye le mankae gore ke a go moneela dijalo tse ena mpha madi. mongwe wa bagwebi ba monogae yo gape e leng moeteledipele wa khamphane ya TA Marape Family and Medical Health Clinic Dr. Marape a re nngwe ya dikgang tsa konokono mo tlhabologong ya lefatshe ke gore le bo le kgona go itirela dijo tse di lekaneng. Ha re le ha se re ntse jaana ha re ka ra thabologa re sa kgone go ijesa a gona le ha se le ka re le thabologile a gona le ha se le ka re le ikemetse ka bonnosi mme le santse le jeswa ke mahatse a mangwe
ya ka re le lefatshe jaana re tshwanetse go re itse gore re tshwanetse re ikemela ka bonosi mo go producing dijo. Setlhare sa lebleb ke sengwe sa tse go tlhalositsweng fa di na le dipoelo ka jalo balemi ba rotloediwa go se lema. Bagaetso ke batla o le ra mo tonota ke re lebleb e na le mosola ga le ka ke la lemela mahala temo e bokete temo e batla gore o leme o robe o bone dipoelo jaanong ga le ka inakanya le go lema lebleb le lema jaaka nna re e lema matsapago o ka bona o ka ithoba matsapa o ka bona poelo. Mo go tse dingwe balemi ba ikuetse mo pusong go busetsa lenaneo le ka lone dikolo di rekang letlhafula le merogo mo baleming. Ke di bonyele kalake BTV News Tonota. Mogolane wa lekgotla la United Nations Population Fund mono Botswana Metlangelani Shilubane Peterson a re lekgotla leo le ikemiseditse go ema nokeng le go beeletsa mo tirong ya go belegisa a kaya ha se e le sesupo sa gore ba ikemiseditse go netefatsa gore botsogo jwa bomme bo babalesegile. Me Shilubane Peterson o na bua maabane go se gopotsong sa letsatsi la mahatshe la go belegisa go rata moraganyane ka pego. Tiro ya go belegisa e tswa kgakala e na le seabe se se botlhokwa mo go feng botshelo le go netefatsa gore pelegi e nna e babalesegileng lefatshe ka bophara. Mono gae tiro eo e lebega e tsweletse sentle fa go tshwantshangwa le mafatshe a mangwe mo Aforika a tlhelwang ke babelegisi. Le fa ntswa go na le dikgwetlho fa le lefale mono Botswana lekalana la UNFPA le supile fa le ikaelela go thusa lefatshe leno go beeletsa mo tirong ya go belegisa. UNFPA is pleased to support the National Midwifery Council to strengthen midwifery regulations and practices in Botswana, recognizing that this is a re le ba UNFPA re itumeletse go ema nokeng lekgotla la National Midwifery Council go tlhomamisa gore melawana ya bone le ditshwanelo tsa bone di a sirelediwa. Re ikaelela go oketsa tirisano mmogo le bana le seabe go godisa tiro ya go belegisa. Sa bobedi e le gone gore re thuse ka peeletso mo dithutong le thutuntsho ya babelegisi. Sa bofelo e le gone go netefatsa gore lefatshe la Botswana le gatetse pele mo go tsa pelegi le botsogo jwa bana ba ba sa tswang go tsholwa. Ka jalo go beeletsa mo a babelegisi go supa maikaelelo a rona a go netefatsa gore bomme ba belega sentle. In this regard. Therefore, for us, investing in midwifery is not merely a health strategy, but a fundamental commitment to the well-being of women, their families, and future generations. Pego ya lefatshe ka bophara ka babelegisi e supa fa go tshwanetse go beeletswa thata mo tirong e gore go tle go fokotswe dintsho tsa nako ya pelegi fela thata. Midwife shortage in the region, unlike in Botswana where we have more than enough. Re itemogetse letlhoko le le go godimo la babelegisi mo kgaolong ya Aforika. Mekgwetlho e nngwe ke yone ya go tlhoka go isa dipalo tse di lekaneng tsa babelegisi go anama lefatshe ka bophara. The availability of midwives is uneven across the region, with some countries having a higher density than others. Jaaka lefatshe le ipelela segopotso sa letsatsi le go tlhalosiwa fa peeletso e le yone konokono mo kgaolong ya Aforika ka ena le babelegisi hela ba ka tshwara 300,000 mme seo e le palo e go tlase fela thata. Le fa go ntse jalo UNFPA ya belela gore babelegisi ba ka thusa go boloka matshelo ka palo ya 4.3 million ka ngwaga wa 2035 fa e le gore mafatshe a ka tlhabolla ditirelo tseo. Go rata Moranyane, BTV News, Gaborone. Motho e tshwarele boga go bontse o ikantsha rona dikgang tsa rona di tswelela jaana. Kgosi Lotla moreng wa bobedi wa barolong a re mekgatho ya mo metseng ke yone konokono mo go thabololeng dikgaolo le metse ya bone ka jaana ba itse mathoki a bone mme seo se ba kopanye e le merahe go tshwaraganela go thabolola matshelo a banni le gone go aga itsholelo ya kgaolo eo. Kgosi Lotla moreng wa bobedi o buile se ko phuthegong ya kgota kwa Good Hope e maikaelelo a yone e neng e le go taka megopolo e ka dirisiwang go thabolola kgaolo ya morolong. Lone Sekobo Kapego.
go aga itsholelo e itshitletseng go tshwanetse ga simolola kwa metseng mme seo se ka diragala fa mekgatlho ya mo metseng e eme ka dinao go aga setšhaba se se kgonang go ipelega ka maikaelelo a go tlhabolola matshelo a banni. Mekgatlho ya merafe e rotloetsa setšhaba go tsaya boikarabelo ka dithoto tsa bone le gonne go di dirisa go tlhabolola matshelo go ya pele. Re le barolo re eletsa go nna le trust ya rona re le morolong, re tlogele go nna re kopa nako le nako hela go te sukiri hedile hatlhe rata bogare he ra kopa ho sukiri tle jaanong a ko mme re nne le trust e leng ya rona e leng gore tla ne re ala re na le tiro e pehele e rileng kana re na le sengwe se re letsang go se dira re le morahi re bora go tlopola mo trusting ba re itseng sentle gore di-trust di dira eng mo mahelong a harologaneng re ka ba ha bopaki kana ra ha bosupi ja gore di dira go le gontsi thata merahe le mentsi e tsamaisiwa ke di-trust ya ka ha re bua ha re tla mo kgotsa tsa ditlhabololo re setse re kgonne go e registera instrument e teng e go teng e re letlela gore re le barolong re na le trust ya rona ha re leng teng ha re kgobokanya dithoto tsa morahi re setse re simolotse tshologelo ya rona ke gore tla re kgwedi ya Mei ha e hela re be re setse re kgobokantse dio tse tsotlhe. Barolong ba ne ba supa fa ba itumeletse kgato ya go nna le mokgatlho wa morafe ba tlhalosa fa go tla rotloetsa tirisano mmogo le gona go ba kopanya e le morafe. Mme ditlhabololo tseo ba gaetsho o ka re di a rokotsa di tlisa monate mo tlhaloganyong ya motho re bona re mosepelo o simologile ebile le rona re tla thanya jaanong re kopa gore lo tle ka maakanya a mangwe gape a e leng gore a ka tla go addressa mathata a leroborobo le la letlhoko la ditiro gore e re ga ntse lo akanya go atolosa di-trust tse lo batle thata megopolo e leng gore e ka re thusa gore bana ba rona ba bereke bana ba rona ga ba bereke ba gaetsho ba setse ba hetogile go nna se e leng gore ga rena go seeletse. Morafe o rotloeditswe go tshwaragana go netefatsa fa mokgatlho o atlega le gone go fitlhelela maitlamo a one. Lone Sekobo, BTV News, Good Hope. Re ntse re a le tsone motshwarelela mothusa mokwaledi ko lephateng la lehatshe le temothuo Dr. Gefense Motshegwa o gotile maloko a makgotla a harologaneng a balemi barui go ikopanya gore ba tle ba amogane dikitso go akola dithuso tsa puso ba le seoposengwe o bile se kwa ditshupong tsa temothuo tsa lekgotla la matlapaneng tse dingwe di tshwaretswe kwa Maboane ko kgaolong ya Kweneng. Lizzy Class ke o kapego. Ditshupo tsa balemi barui ke tsa maikaelelo a tsone e leng go supa ka fa ba tsweletseng ka teng mo kgaolong le fa gone ba ntse ba tsweletse ka go dira botoka ba le mekgatlho e farologaneng kgotsa ka bongwe puso e ba rotloetsa go akanya go dira lekgotla le letona le le lengwe fa bothe ba ta kopanang teng go arogana maele le dikitso ka methale mešwa ya temothuo go direng jalo go tlhaloswa fa go ka ba bulela dikgoro mo mebarekeng e farologaneng go ka rekisa go go one. Ona kopa komiti le mohela ye metseng ya association ye le gore targae e bua e kopa thuso re pregnant re makgamokgamo le bo mogolo a rona ra go leka gore re nesosele one ya ba tshepisa bo Matlapaneng. We are now big. Next year we are going to be bigger and better. Really go reach faraganya di farmer re bigger farmer unions ke se re swantse o sira ba gaetso a re batla go gola re faraganya le bantsi re nne lobby power gape ga se kganya go lobbyela di-resources ke go lobbyela di-market. Mo go tse dingwe balemi barui ba ne ba gakolola go inaakanya le tiriso ya motlakase wa marang a letsatsi mo madirelong a bone go thusa go fokotsa tiriso ya motlakase go kgothela loapi. Go diragatsa temothuo hela ka segologolo sele re eletsa go itepatepanya le diphetogo tsa segompieno technology maranyane re eletsa go itepatepanya le tsone tse e leng gore ra itse gore ka bo tsone di kgona go tokagatsa thobo di kgona go tokagontsha maduo.
go sa le foo makgotla a balemibarui a rotloediwa go tswelela ba tshegetsa ditiro tsa mothaleong ka maiteko a go thusa balemibarui go arogana dikitso tse ka tsone ba ka di dirisang go thabolola mahamo a temothuo monogae. Lizzie Glass, BTV News, Tapi Farms, Mapoane. Ntshwara thudimeletsa mahatsi a sele DRC le Rwanda di ne tsa romela dikopo tsa kagiso ele karolo ya thulaganyo e eteletsweng pele ke America go hedisa ntwa ya bothaba jwa Congo e na le metswedi e mentsi ya tholego. Ntwa e ne ya gakala ka hirekgong ha ditsuludi tsa M23 ba ba neng ba engwe nokeng ke Rwanda ba ne ba gapa motse wa Goma le motse wa Bukavu. Dintwa tseno di bolaile batho ba ka nna 3,000 mme di dirile gore go boihiwe gore go ka nna le ntwa e kgolo mo kgaolong eo. Ntwa eno e bakile nngwe ya mathata a makgolo thata a batho mo lehatsheng ka go dira gore batho ba heta dikadike tse supa ba tshabele ko mahelong mangwe. Thulaganyo ya kagiso e tamorago ga gore tona wa merero ya selegae Marco Rubio wa America a okamele go sainiwa ga maitamo a go dira tumelano ya kagiso ke Congo le Rwanda. Tona wa merero ya selegae wa Rwanda Oliver J.P. Nduhungirehe o sologela gore botautona ba Rwanda le wa Congo ba tasana tumelano eo ga gare ga kgwedi ya Seetebosigo ko White House a pele ga Trump le dithogo tsa mahatsi a kgaolo eo. Motho re ta na mareme go ne go re tswelele jaanong le tsa metshameko tumong patane we mesente go dinela. Motsetso madumeng ka mogela ka dikgang tsa gago tsa motshameko tsa mosong ono a di thankgole ga tsa kgwele ya dinao mo motshamekong ya ligi ya bomme ya Gaborone Division 2 e neng e tshwerwe kwa lebaleng la Lekidi Football Center ka Sontaga. Setlhopha sa Presence Ladies se padimotse sa Mogoditshane Secondary ka dino tse 4 go lefela go fetoga bomampodi ba ligi ya Division 2 mo motshamekong go setse metshameko e mebedi. Tshepoke Himile o tla ka dintlha. Motshameko o simolotse ka lebelo le le kwa tlase go sena sepe se se dirang matswitsi a go nosa ya re karolo ya ntlha e tsamaile metsotso e le 13 captain wa Presence Nondi Matlhasela a nosa ya ntlha ya motshameko go fa setlhopha sa go keta pele ya nnogo lefela. Tshofatso morapedi a kokotela speaker sa bobedi go netefatsa fa ba tsaya taolo ya motshameko. Magarejana Mogodisane Senior ba dira maiteko a go nosa mme ga retela motswaledini wa Presence go rata ke abile a sireletsa bontle mo motsotsong wa bo 30 ke file lentsa go ketsa dino tsa Presence a no sa nnoentle go tswa mo thago kotlhaong ya re go setse metsotso e supa gore motshameko ye boikhutsong Matlhasela no sa nnoago ya bobedi ya motshameko go fa setlhopha sa go keta pele dino tse 4 go lefela la Mogodisane Senior. Mo karolong ya bobedi magarebe ba Presence ba tswela ka go laola motshameko ba bona dibaga tsa go nosa fela motshwara dino wa Mogodisane Claudine Moshweti a siretsa ditlhaselo tseo. Maitemogelo a go godimo a Presence a netefatsa fa ba fenya motshameko o ka dino tse 4 go lefela la Mogodisane Senior. Re itumetse thata. Last week we had a draw. It was our first draw mo seasoning. So we had to motivate them morale we go godimo, confidence e go godimo so that game e re approach jaaka ne re batlile gompieno. From our first game le bonele ne bana le gore ba cover sentle ba nna le di balance sentle go defense, so we wanted that player our 8 man or the moment a tshwara bolo a teng we put a penetration pass. That is why no bona the winner tsa rona be di drop quickly. I'm so much impressed because we had a change. How ka lemoga ne gona le space in the middle ga re simola first half, but then in the second half we managed to contain the team because ne re lemoga gore e le none of the people ba neng ba tshameka gare e leng jersey number 18, jersey number 20 and jersey number 8, so we managed to pick them e be re ba allocate le di players tsa rona so that they can be able to mark them from there. Be re khona go bloka ko morago and then e heletse like a 4 ya lo ile gore go rile first half, so it means that our plan worked. Mo maduong a mangwe Big Sisters e ngana la Untouchables ka dino tse 3 setlhopha. Wonder Girls e fapile Jerona ka dino tse 12 go lefela. Fajino Mae United e biditse Royal GFA ka dino tse 5 go ile 1. Tshepo ke Himile, PTV Sport, Gaborone.
ntse re le mmogo tsa liki ya bomme jaanong re le ba tsa division 1 setlhopha sa Mazoti FC se fentse sa police ka nno e le nngwe go lefela mo motshamekong wa beke ya bolesome le boraro wa liki ya bomme e kgolwane ya Gaborone division 1 o neng o tshamekelo kwa Lekidi Football Center ka Sontaga no e le nosi e galendiwe Jameson mo karolong ya ntlha e netefaditse fa Mazoti ba kwadisa phenyo ya bone ya bosupa ya paka eno ka somolelekwa ba dule matlo ditsebe le maoto a rona. Mazoti ba simolotse motshameko ka matlameto ba neletsana kgwele bonte fela Jameson a bonela Mazoti no ya ntlha morago thakathakano mo morago la polisi moragano eo ya Jameson Mazoti ba tswalela ka tshameko ente fela bomme ba sepodisi ba kgona go sireletsa go feta motshameko o ya boikhutsong Mazoti ba eteletse pele ka nno go lefela go menyo go kenya go ikhutsa dithopa tsa tswalela ka go tikana ka no ga yutwa fela maiteko a bone a seka a bonna nno motshameko wa fela ka nno e le nngwe ya Mazoti go lefela police 11. It wasn't a clean game, but Mabaka it was a bit physical game, especially the opponents. They were not really into playing to get results. Like I never police game I want to cut them from the first whistle, but and a low block, and we had to grind to find the first goal. So total like Rona performance are on that it wasn't our absolute best. They were playing against us, on a bit more physical on a low block, and obviously we got 3 points, but it wasn't a good game. It's a very disappointing result. We went for a low block. Nerizor Mazoti Batako deciding, then we went for a low block. Like our first house, some deciding. But results didn't go our way because we considered an early goal. Within 2 minutes, they scored 1 goal. Kione decided in the rest of the match. We had chances, we had one-on-ones, we didn't convert them. Phenyo eo ya Mazoti e ne netefatsa fa ba kgotsa phenyo ya bone ya bosupa go kokoanya dintlha le 23 fa police bone ba kgotsa tatlhegelo ya bolesome ya paka eno ba na le dintlha di fera bongwe. Kagiso Molele kwa PTV Sport Gaborone. Mo metshamekong e tsweletseng ya liki ya Botswana Volleyball Federation e ne tshamekela kwa Seseretse Khama Barracks kwa Mogoditsane ka Sontaga setlhopha sa borre sa Police 11 tota sa borre sa Police 6 se padimotse sa Spiking Stars ka disete tse tharo go tse pedi go fenya motshameko o a re utlwepego ka Pako Sterek. Setlhopha sa Police 6 se setseng se gapile bosimega jwa paka ya monongwaga ya liki eo e setseng ka metshameko le mongwe go ya bokhutlong se tsene mo motshamekong o jaaka ditshimega tota ba simolola sete ya ntlha ka mashetla ba e fenya ka dintlha le 25 go tse di 19 tsa Spiking Stars. Makawana bao ba Police 6 ba tswelela ba supa tshameko ya maemo a kwa godimo go fitlhelela ba gapa sete ya 5 e bile ya bofelo ya motshameko o ka dintlha le 15 go tse 11 tsa Spiking Stars. Happy Ribbon yo e le mokatisi wa setlhopha seo sa Police 6 a re lentswa ba fentse motshameko o makgabe ya dipapetla ka tshameko e ba supile mo letsatsing leo ka dumela fa ba ka bo ba gapile disete tsotlhe tsa motshameko o. Ne re ba rapela gore re tshameke ka ha re batang ka teng ene ba heletse ba dumetse gore ba tshameke ka ha re batang ka teng. Going forward maybe go beef up squad sa rona gore re nne le di numbers re kgone go substitute re nne di options tse di gore yo hala pele re tsenya because now I was rotating ba mo teng. It's not like it's our open I was rotating ba mo teng it's our go put sa go position engwe ke tsa go so moving forward re ka go get a squad sa rona ke feel gore will be a better place to tshameka better than we did this season. Mo letlhakoreng le lengwe captain wa setlhopha sa Spiking Stars o tsile sebopelo a re tatlhegelo ya motshameko o e ba beile ka fa mosing ka mo pakeng eno maikelelo ne le go fetsa ba le mo maemong a boraro kgotsa fa godimo ga ao. Fitness ga so honest ka ga re tenere le mo go senda senda ngo tere le bo dream le ba le mbo fo ka se ba ngo ba na khakala ya no so gore ba te training e go dingalanyana le sekolo ka gale bone ka so go dingalanyana gore ne fitness re fitere le mo dan so mara mo ga issue re ta gale ka go bankanya mo gaming e ta gore nya re bona wa passion ya rona ina botoka.
mo motshamekong o mongwe o tshamekilwe mo letsatsing leo o ntse o kopantse ditlhopha tsa Police 6 le Spiking Stars mme le tsa bomme Police 6 e ne a tsweledisa selelo sa Spiking Stars sa letsatsi leo ba ba fapa ka disete tse 3 go e lengwe ya Spiking Stars. Makgaretjana ba Police 6 ba simolotse motshameko ka go kubugela Spiking Stars fela di tloga ba gapa disete tse 2 tsa ntlha ka tatelano pele Spiking Stars ba ikarabela ka ile nngwe. Police 6 ba goletse dikausu mme ba gapa sete ya bone ka dintlha le 25 go tse 21 tsa Spiking Stars go dira phenyo ya disete tse 3 go ele nngwe. Our goal was to collect maximum points. Ra khona go ka bona that maximum points, so hopefully next time re ta ira botoka. Mihela generally I would say they've played, they listen to instructions. Halele ne re sa khone go execute ya ka ne ba la etswe. Mihela re ta improve next time and do better. Tota ra ka ela tlhoko ga kena bench e kalo e strong. Ke na le tumelo ya gore ya ka leki hela ya window e tla bula re tla le ka gore re beef up our squad halele gore ha go benching ha re le ba go benching ha re le ba mo lebaleng a be go tshwana hela ha ile gore player mo lebaleng ya puncha be ke tsoro ga ke le ba go benching o ke mo introduce wa go dira pharologanyo mo lebaleng. Metshameko eo ya League ya Botswana Volleyball Federation ya tswelela mafelong a peke e latelang. Pako Sterek, PTV Sport, Seseretsa Khama Barracks. Morare Pako Sterek a re tisa jalo ko bokhutlong jwa dikgang tsa rona tsa ora eno. Wetso ka jana le ka nako tsotlhe tswela o ikantse rona mo Sokio. Poaching and illegal wildlife trade is no longer just a local or regional issue, but an organized and lucrative global problem driven by the high demand for wildlife products such as ivory, rhino horn, pangolin, and other wildlife species trophies. Illegal wildlife trade has joined the ranks of organized and sophisticated criminal networks such as drug and human trafficking. However, Botswana remains a beacon of success regarding wildlife management and conservation because we have been able to keep poaching at minimal levels. This has made us a target for organized regional cross-border poachers, hence the need to remain vigilant and intensify our efforts to fight poaching. Director of Ceremony, the National Anti-Poaching Strategy is a comprehensive framework designed to be implemented through strong collaboration across the government, law enforcement agencies mandated to fight crime, but also like-minded civil society institutions and local communities. Let me re-emphasize that the cornerstone of this success is premised on collaboration of law enforcement agencies, which is a unique feature of our country. Thus, the strategy can only succeed if all stakeholders work together. Working in silos will only defeat our efforts geared towards combating wildlife crime. Our country, the beautiful Botswana, is globally renowned for its sustainable conservation efforts and low levels of corruption in nations. This gives us a head start, but we must not be complacent. Criminal